na me no kasa TJ wa hano mo se de be ya obehu se yen kan ya unity TJ nso one of the ardent listeners of Nkwantana so me mana ko aba ene wo hu me fili ya ibedi nkomo kakra sai no hu Opemsuo sai no hu edwumadie na oba ha no abehu bi minim TJ akwaba Eja komenda. Kasa kasi o emema mu Eja komenda. Akwaba. Edinkan, congratulations. From myself and my entire team, sports Pramaso, omo eno mo hanyina ene omo mo tayachi. Ye congratulate you. Ye congratulate you pa nipa bebrebe on for I think just within 10 minutes or so saying nipa be 18 to 20 and a free and nipa two pe and etimi one man KB Bossman asanwase and one so KB Bossman dey also be mo bia bejabre na ontimi ma because na kepese raising wa said dey wa high saying and also fan I don't know friend now who say ebe no cresa na say then edin kan medam se ne utimi ni nyina and yewura so me bomu asema me hira no ba bi obia yankopon enhira no and am no so na ye nyina ne committee misma betna studio say adum ni bia so sa yes o do ho bo asorobo a kotoko enkaso enti meso da nyame asese me de mo ho abo dipatitu ati say nenne me nso meti studio ha media dance na say eya ho a ede mame se mesima nya akonya e ba ha nso mani agiye pa mani agi brutal mani agi ese team na me nso me de mo ho abedwo mo sa mitimi de kwaji asase kura ma enti na ese eya ni je mo a midase na se na mo si di mo juma so I think that, and then the first time about how then now Nkwantana so then Danny I think Mimi Krami wa maybe 3 years mo kan omo afra the last 3 years I mean him and then ma ka ha say ebono miensa obeti Opemsuo and say and ade fefese kra san ba mu medase komanda ni nyina say radio de etie bebre he adwuma yi ya edwanwumre bia mebie edeto etie nanso nipa bia no uhu na se uhia nipa kro ha etese wo a uhu dida kokra na mi chinchim a no kra wo mu se enamo so na ma metie radio o ka no kra esan se radio da mi chima beto me tell voice and sema wo ka na mu say yes nipa yi de o mo nchada no so wo radio station ya betati ntia cheme pa mi nsensem a wo ka no eto asumu ne nyansa nso ye den ewum na openi pa nso so a odwene wo man ho a mi hu sa eyin bi ewum timitie sa na da bi me nso ade a mani je ho a me hwehwe a menyani ni o radio bebre ni etieti no krem ni se free day 1 mi tie odwumadie eno ano no esom yan maka kire nkran se mo fa nkoto won esan se ho no yeti a think se ebeboa yen mo dwene Ghana ho ye radio station bebre ye adwuma o kuma se ne nkrane ade nyina but o hu de adwene o man no ho a sebe onso you be yatete wo fie utimu se ampa enti mi hu ne se radio ayeti a ebitimi aboa ma o man ne nchekere ade akoso enne ma manigi ya mere mo ho bebo mo a bepeme ne anne nyame chaade nso mitie no nso masanya achede animunyam soso de masa ahye me nkura nipa ma beto wo mkura ho na nigi amenya no komenda eso sene jesi na mabenya kofinie eno ne ade a manigi ho pa na meka no se mato asase kura no hini bi gi a enne o timi ka se hu se me de me ho aba Opemsuo ene obadwene hu mi obadwumi ahan ye de obi mfa ade utiwi ase na wo bobra na pese okonkan na pese unya ni munyama nipa wodo ho bebo wo mo no na be che se ni munyama ubenya ana ni nguase na wo hwehwe nti eno na ma mi hu ne se da bi me de ho bom a ni munyam no mi ni se ni munyam ne de mi nya bi na neso ne kase yenso na kakra mitima ka fa hono oba studio nani ha na yedi enkomo yeje bibia na minim babia uti mito sa no ya na kunya no so hyepa krom ha no monopolitics no adidi etia to an extent say o kan no krona we so ne no o kan we no krona ne no ya tia mo na so a men kasa kafra woni atiefo nyina de ye kan se be o ya menya ni denti na me ba ha
Boma obi wa kana na koma twa so ze ya ohwe na ha wa no achima firi ha but say the ball ne bebo nti no betumi atia ye no mo a na the how ntia wudi afiri ha no mo no gise mi kam no bia wa nka mesa atoa ho no mo ni nyina ne sese yan kan kre no na ye free say the interest ya ye mwa ye ho ye no nti na bia ya mo hu ne say de tie no oba mini o Hey, asambe na albeka chiremi. Mimo mneze mibisa sasa mlenye unaweza ukasa. Hey, unyamfa ndio ukaje mzee yeti asambe na pesa meka. Hey, sa. Hey, boro su bibiri. Boro su bibiri. E kam mema. Tumuzi mabihu mema ga. Bani aje. Ebium ma ho ho a. Enso ni aje. Me ne mo ho bebo. Ya da wase. Ya da ase. Ni Hawaii tuti nipa. Utimi ba madwuma mkura ba hwehwem. Great. Na kamene se no hwan. Oh, nano akwabia kwase ewu a otwi taxi. Na me drive na wana me say me kasa wa hanu na me kobisa na. Yesu afa ha on pefa akotana say. Obaya was busy ha yesi man tintika kakabebe am so atintika ha atana fa akona opechini. So me number bi na me say me nipa bi ya ofrefra me try say me bisa no na. Ye nipa baako. That's it. Me ni MPP me ni DC. Ye nyina ye nipa baako. IBM yemo akwaba. Now we are a big family. Me cancel my telephone at any time Ghana Ebobia. I think next Tuesday. Yene England. Yano so ye predict and win. Yes, you know, ya crow unti. Who win ya near the amount. No more frame na. Muni me number more frame say. I enra come yan ma so send me message. Any message no because me the ma telephone ehunu. E so ante won kasa free. Eno no enka ho Congress crowd no be control Congress sale ye no na o se onim so ntimi 20 o se ke mfa chiri papa yenye ne sa mi try na match me dey Congress ye twa be ma o so try next time be je ode e kiran so ye fiada e kiran se me ye be hwe me ni divine charge ye bi kura na de jesi asamba ye pese ye ne mo ai bavo ni age enche na ye de match na ebrem ene ahomache Uzbekistan and Colombia.